Elementi kućnog frižidera. Hermetički zatvoren klipni kompresor je najčešći tip kompresora u kućnim frižiderima i zamrzivačima. Klip se pokreće elektromotorom preko vertikalnog vratila. On pravolinijskim kretanjem u cilindru neizmenično usisava i sabija paru rashladnog sredstva, čiji se ulaz i izlaz reguliše automatskim ventilima. Kompresor i elektromotor nalaze se u zajedničkom kućištu koje je zavareno, tako da pristup elementima radi popravke nije omogućen. Prilikom kvara nekog od elemenata potrebno je zameniti ceo kompresor. Kondenzator. U kondenzatoru se kondenzuje para rashladnog sredstva koja je prethodno sabijena kompresorom. Para se ohladi i kondenzuje. Površinu kondenzatora čine cevi koje mogu biti glatke ili rebraste. Para se kondenzuje u unutrašnjosti cevi. Sušionik sa filterom. To je element cilindričnog oblika koji se postavlja između kondenzatora i kapilarne cevi. U priključnim cevima za ulaz i izlaz nalaze se mehanički filteri, a unutrašnjost sušača je ispunjena silikagelom ili nekim sličnim materijalom koji apsorbuje vlagu. Kapilarna cev. Kapilarna cev je najjednostavniji prigušni i regulacioni organ. Najčešće se pravi od bakarnih cevi unutrašnjeg prečnika 0,4 do 2 mm i dužine do 2 metra. Upotrebljava se samo za uređaje manjeg kapaciteta čija količina rashladnog sredstva mora biti tačno određena. Funkcija isparivača je suprotna od funkcije kondenzatora. U njemu rashladni fluid isparava pod uticajem toplote iz unutrašnjosti frižidera ili zamrzivača. Isparivač kućnog frižidera je izrađen od aluminijuma sa cevima prečnika 1 do 2 cm. On je pločastog oblika i smešten je vertikalno uz zadnju stranicu ormara. Princip rada kompresorskih kućnih frižidera. Rashladni sistem je koncipiran kao kružni tok rashladnog fluida, pri čemu se menja njegovo agregatno stanje. Za održavanje ovog ciklusa koristi se mehanička energija, odnosno rad kompresora. U procesu hlađenja najvažnije su dve temperaturne pojave – evaporacija i kondenzacija. Na temperaturi evaporacije tečnost se pretvara u paru, a na temperaturi kondenzacije para se pretvara u tečnost. Temperatura isparavanja i kondenzacije zavisi od pritiska. Rashladni fluid u gasovitom stanju se kondenzuje hladeći u kondenzatoru, a zatim isparava oduzimajući toplotu iz ormara za namirnice.